sawm pakwa hi chang sawm paruka changa kan chang sawm thum pakhat atanga chang sawm li pahnih kha ani dona aron chiar tak ang khanin kan zir tur hi cross a Isua chunga thil thleng chanchin tha danga kan hmu ve lo te zanina hen kan hmu don ani chu kal hlen ku thlen ma ni khen be ani awang le cholni sabat a in tran mai don avain arwang kha cross a awm reng lo nan lak thak angai dona chu Isua thi nu le arwang an boi pui lai a thil thleng zong pathia le ka thulo in ziak lok vek ani na hi a ro puina zanina hen kan chin chia apoi mo em mai ni chu wa Isua hi thon thu satlia ani lo ziale kum zatam takum sang tam takalta achunga thil lo thleng zong hi lo puan lok ani na hi zanina hian anem nge na Zohana hian tarlan aduni ti kha kan shat no na poi mo me ole kan Bible study tuna kan soitak ang khanin he kan zirlai tur hi chang sawm pasari atanga chang sawm thum na thleng kha ana sa kan zir kha ni ti chuan apu chunga kan mu ang khanin hemi chang sawm thum pakhat hianin tin inrin ni ania vain ruang te chu cholnia cross a awm reng lo nan chu cholni chu niro puyani sia zudaten pilata ne da an ke te ti tia an ruang kalpuya an ngena tin sipai te chu an lo kala a hnena cross an khen be mi ton tirle mi pakhat chu an ke te an titliaka nima sa Isua kianga an lo kala thito reng te an sha a ke te an titliak velova nima sa sipai te zinga mi pakhatin anaka feina chuna te chuan thisen le tui alo chuak ta ngala atini tuna kan chiar ta kan khanin Isua thu thi nuwa thil thleng kan puta inrin ni ti hi sabat lo tur ta ni inrin ni ani ti hi kan sha ta poimo ke ni inrin ni hi ni lo zir top ni hi ani ti kha ka shathiam ta ila te chuanin chanchin tha budang ti ang lovin he zirhona zia ka hi chuanin he sabat hi kal hlen kut ni ani ni ti kha kan puta an mi khen be te cross le ra mi tam tak an ladam thei awangin tlai ni tlaka in tran zudak hun chia dan a chon tlai lama tang niin chia tran thina ni ti kha chin chia le ta ila ti chuanin tlai ni tlaka in tran sabat ami an khen be te khami an thi lo nan deuteronomy bung som ni pakhat chang som ni pahni le ni thuma injak anga mi thinga an khai kan te ruang kha zan khwa thing le ra am lo nan zuda te chuanin mi an khen be te kha an thi man do ni chuwang chon an ke te kha an vuak li asaka chu tiang chuanin a thok la turin an leng thei lo ta ni chu ta chuanin an thi thuai ta Isua ro chu alo thi to wang khanin akeru te ti thia angai ve talawani chu eng wanga sipai khanin ana ka chhun nge ni ti ashiat lawa thisen le tui hi a medical lam zong point an lo shil fia to thina amaro chu Zohana hianin chu lam ni lovin a Pathian thu cha ken lam i atui pui zok ni in alanga chuwang chuanin thisen le tui lo luang chhuwa khianin Isua chu mishing dik takani zia alan ti te po kan ti theng chu ti chuanin Lal Isua ina lal pa zan ria le baptisma min nei sakte kha hi mithiam then ka chuanin a en tir bokani ten lo ti a thil en tir chu eng po lo ni se Isuan tui tia lo soi thin chu tuna chuanin cross a thisen len chuanin i alwang munani ti kha kan hmu a Lal Isua hianin tui nung ani na te hi ama khanin alo soi fo to ni ti kha Samarian me chian nu nena te po khanin alo puang to e chu tiang chuanin helai po hianin alelam taka chuanin tui nung ani na kha e aron lan tir te po kan ti theyanga
tui le thisen ron chhuak kha chu Lal Isua na ku triak do na Zohana bung sari chang som thum pasaria niro pui bera chuan Isua chu adinga ava tu po atui hal chun kan hena local sila in ro se tu po miring chu Pathian le kha thu so eng tui nung lui te apuma luang chhuakang tia lo soi te po kha hei hianin ya ain tir te po amma nge kha tui nung ani zia te po kha kan pu theianga chu tiang chuan kan soi tak ang khanin Chanchin Tha Zohana bung li chang som palia khanin Samarian mechia nu nena khan tu po an nena ka pek tur tui ina piang ro chu kum kho inan tui hal lovanga kenan nena tui ka pek tur chu an ko chunga ta tui na lo manga chatua anun thlengin achik chawang alo ti ni kha chu Chanchin Tha Zohana bung thum changa avek te po khanin ti tak mevin ka shila chu mi tu po tu ya le tharawa pian lo chuanin Pathian rama alu thei lawang ti te alo seng khan Lal Isua taksa atanga kha tui le thisen lo chhuwa khanin nun na tharamin pek tur te po kha ain tir te po kan ti thei ome ole he kan Bible study hi kan chip zau ze lang Bible study kan na zona khanin te chuanin zuda te sa khomi te hianin nun rong takatwalan thain achip chia thei ang pera an film khuruzia kha helaya po hianin kan hua chu kha sabat kha an ser em mai ni Lal Isua in thosi thlifima sanghong selim si thin te u te polo ti ni kha mithi te taksa chulnia cross omreng kha dikan tilawa khopuya chon sa kholam ruai kha om don to ani chu pilata hne na cross a khen be pathum te po kha an thi manan an ke te ti an dil hialani chu ale lama nun rong em si ale lama Pathian ta na thil tha ti tum ang zia kha parisai te nuna te kan lang hu ang hianin vainya ring tu te po hi ale lama in la sak khomi viau si hianin ale lama hianin Pathian tri na tak tel lo hianin ring tu hi aom thei hle ni te po lai tang hianin alang hle ome ole te chuanin Bible study kan ina zona kan soi tak ang khanin kan soi to nu po kan an chiple de te po angai dona te chuanin zanina kan thil mu chiang em chu shilok na alo thleng dikani ti hi kan mutani kan soi tak ang khanin Lal Isua thi lai cholni hi kallen kut lai thlengani vain cholni naran ang anilawa cholni ro pui bik te po kan ti thei ome cholni a cross le ra mi an khen be te ruang khai kan reng kha athiang lawani ti kha diu torin mi kan lau hua to ang khanin diu torin mi bung som ni pakha chang som ni pati le ni thuma khanin thinga khai kan mi thirwang chu thinga chon zan aria kha phal ani lawani chu Lal Isua kha zir tom nia khai kan nin chu nu adar thum bor vel beliang mun hun bor vel ti khani chu tia nga thia ngai chu ni arwang kha la thalo se sabat zan le sabat chun khami chung zong kha cross a in khai don ani khami ni khanin phum lo don se chol ni kha na tho thian lo ni ni sia chu ba ka ni thum le zan thum phum ani nuwa mi thi zinga ta thole tur kha zol nei tena an lo puan lo ka kha thlen dik na tur te po kan ti theng chu tiang chuan ani la phum kha Pathian rem ruat ani tlat mai ni kan soi ta kan khanin swam mang pahni te kha an la thilawa an har le kha khatianga an tlan bo lo na tur tan te po ani mai thei an ke te anan titlia ka amar chu Lal Isua ke kha ti tia ve ani lo ani heng zong su te hi exodus bung som pani chang som li paruka te kumtam tak ataka Khawvel alo kalma in chung te chu zol nei ten Pathian thu mang khanin an lo puang lok to ni chung chu a thlen fam kim na tur ani aru reng po in titiak tur ni lo hei kha kal len ku ta na sa an mana kha beram sa kha chutiang chuanin Lal Isua hi kan ta na kal len ku kan sual kal len kan lo ni na zong ani na a len chuan fam ki ma kha kha Deuteronomy te
Exodus bung som pani chang som li paruka te number bung kwa chang som pani a te lo sen khan atu chu aru anti thliak tur ani lawa kal hlen ko ta ti tu ruat ang zong chu anti tur ani tia alo puan lok te tin sama te po kan hmuwa sam som thum le pali a te po khanin chu aru ti thia ani lo dan tur hi aru zong avong tha pakhat ma ti thia ni lo ti te khang te kha Lal Isua chung chang lo soi lok na thlen fam kin na tur ani a te chon rom si pai te chuan an ti thliak ve talawa a mai ro chu Pathian le kha thu soi angin anna ka si pai pakhatin a chuna thisen le tu lo chuang ani ti kha kan soi ta kan khan kan mo chu po chu Zakaria bung som pani chang som lia Zakaria bung som pani chang som ma khanin heng ang anna ka chun ani tur thu te hi puan lok alo ni vek mai ni chu Pathian thu alo thlendik fam kim na tur ani a teng zong hi tin an chuna chu min ron enanga tin min afapa ani chun asun angin asun ang ti kha Lal Isua athi tur thu zong te heng te hi puan lok alo ni a chu kan soi ta kan khanin thupuana po khanin thupuan bung khat chang saria khanin ngai te u ani chu chhum te nen chon local done mitin rengin an hunga achun tu te ngei po khan Khawvel nam zong in aman cha bokang Lal Isua local le hona hian achun tu te ngei te le mitin rek mo mit eng mit po hian iti ang Lal Isua local hun ro pui taka local hona hian an podon ani ti hi heng Lal Isua ataka Khawvel alo pian ma hianin kum sang tam takal to an thu soi zol nei ten an lo soi kha thleng dik ang cha hian tu na zol nei vek Zohana te pona Lal Isua local le hun second coming avoi ni local huna mitin rengin achun tu te ngei poina an hmu tur thu hi puan lok hi a thleng dik em don ani ole te chuanin kan soi tak ang khanin thisen le dui alo luang chuak ani ti kha kan soi to a chu chuanin nun na thar Lal Isua Krista thisen pangin nang le ke hi nun thar kan lo nei a chu tiang chon tui nung lui po chu Isua Krista thisen chang chuan Isua taksa chang chon alo luang chuak te po kan ti theng chu taksa atanga lo luang chuak khanin ole chu kan soi tak ang khanin hei hi Bible study kan na zona kan soi zau be zelang te chuanin kan soi ta kan khanin rom sipai te chuan an mi khen be te chu anan en chianga Isua sirve ben khen be pani te chu an la thi lo awang khanin an ke te an ti thlia sakani ti kha kan hmu a Isua chu thi to tian hmuina ke te ro an ti thliak ve ta lawani ti kan hmu khanin kha rom culture khanin mi an khen be te kha thilok lovin sawm tak tuarin cross a khan anom thina ni ril tram le tui hal dang charin a then te chu tho chamin an thi thina then khate chu sawa ten an ron e thina rap thak awang khanin sipai te khanin mi an khen be te kha showman tuar re lo na tanin an keru te khatiang khanan an wak tia sakthin ni om takani chu an thi ma pha thrin ani a Isua chu crossa khanin alo thireng to ani tian muin sipai pakhat khanin kan muang khanin anna ka han chun ta ka tang khanin thisin le tui lo luang chuak chu Isua na ka aron luang chuak ani thisin le tui lo luang chuak khian Isua chu athi chiang to ti po kha anim ke ani ti kha ami thiam te soidan ani cross Isua hi thi tak lawangai tu te ngai dan dik lo zia po hi Chanchin Tha zo han hianin atar lang tel te po kan ti thei ome ole te chuanin kan soitak ang khanin helai hi thisen chuan sual wanga thiam lo na min silfaya tui chuan Pathian thumanga sual bolhlona silfai ayan tirani ti te po in William McDonald chona lo soi zawa chu Augustus Topladi ya chuanin ina khliam chunga tanga thisen le tui luang chua khanin sual le atheina ta min vengin min ti thiang hlimani te po lo ti ni ole te chuanin cha som thum pangana kan lut chun zom le ngal mayang amutu chuan hriat tir to athu hriat tir adikani asoi dik ti ain sia nangni point in rin na turin Pathian le khathu aru pakhat
ma ti tlia ni lawang ti athlen na turin chung thil chu om ta din pathian le kha thu da in achuna chu an la enang ati boka ti khani china kan soi zau to a mutu hi zirtir ison a mai kha ni te po in hei hi angai theya pathian le kha thui na ti ni china kan soi tak zong song sam som thum pali na chang som ni te exodus bung som pani chang som li pruk te number bung kwa chang som pani khang zong songa khanin Lal Isua chung chang thu lo puan lok kha alo thleng dik ta chu Zohana hianin Isua hi kal hlen kut beram no angin alo lan tirani ti kha kan sha to kha tin Zohana Chanchin Tha Zohana bung khat chang som ni pakwa khanin baptist tu Zohana po in ento Pathian beram no Khawvel swal kalpui tu turso alo dini nang le ke kan swal na kan ni na zong song kha Lal Isua bel alo ni to miswal thi na kha alo phurdon ani ti kha Zohana po khan alo puang loka chutiang chuanin polange po in chu ama chukan kal hlen kut na tur ani na te alo puang lok ang khanin het he Lal Isua chung changa hian chu kal hlen kan ni thei na tur ta na kan kal hlen kut atak sa nge chu alo hlan ta ni ti hi zanina kan zir lai pon aron ta lang non le ta a te chuanin kan soi tak ang khanin zol nei puan lok ti hlotlin na ani ti hi zona ve kin ron soi non le a aru reng po ti tlia tur ni lo ti te chutiang chuanin kal hlen kut beram soina ani zia hi Isua chung changa aron lang non le a aru te chu ti tlia ani lawa chutiang chon pathian thuina beram po kha aru an lo ti tliak lo ang khanin Lal Isua Krista chu kan kal hlen kut beram dik takani ani ti kha he kan zirhona hianin aron soi non le ta a chutiang chuanin sipai khanin shelo ma se athil ti kha pathian le kha thu ti hlotlin tir tu mo ti hlotlin na mak tak kha alo lang chuak ta a kan soi ta kan khanin mishing chuan ama swalna aneya pathian chuan ama kong anei tia zakaria ina alo soi ang khanin zakaria puan lok kha hun lo la om tura zuda ring tu ten Lal Isua le alo kir le an mu hun tur po kha aron lang ngal bo kani tin an chuna chu minron enanga mit afapa ne chun asun angin asunang ti kha lai hianin alo thleng dik bo kani ti kha kan puta ole kan soi tak ang khanin he kan zirlai atang hianin Lal Isua chung chang zol nei tena an lo soi hi zuda te ero chon vo ini thleng po in pathian le kha thu in lo puang lok ma se an la ring du chuang lawani ti hi he kan phule ta ni ole kan soi tak ang khanin chang som thum pariat hianin chang som thum pariat kan lut le ngal menga Isua phum chung chang hi Chanchin Tha pathaya bung som thum bung som ni pasari khanin kan mu chang som nga pasari le ruk khata te tin marka bung som panga chang som li pani le li saria te tin luka bung som ni pathum chang som nga le som nga paruka te kan mu pokani ti chuanin zanina kan zirlai hianin kan zirlai hi atoi da ulek awangin kemin kan chip da ulek mayanga azir tu te kan hlok kan zok ka be se ni kan soi ta kan khanin Lal Isua nge thuthlung hlui bu kha chanchin ziak na ni ti khamin lo puan sak to kenin Israel te chanchin an history chi sang ne pathian alo shwai dan te ni satli amaya kan ngai theni ba se Lal Isua chuanin engtin nge asoi kan te chuanin pathian le kha thu in chiar ngun thin achunga chatuan na oma inrina wangin chung le kha chu ka chanchin shiat tir tu ni sia ni ma sela nun na nei turin ka hnen in local do silawati ni zuda ta hena khan chu Zohana bunga chang som thum pakwale som lia khan kan hua Lal Isua chuan mosia inrin chuan keipo min ring to turin ni ani chon ka chanchin a sina ziak ni ti he mosia le khabu panga te soi fo thin chu Genesis Exodus Leviticus number le Deuteronomy te hi ni chu Isua chin puan chua na fek ani tat mai ni chu mi tam takin pathian le kha thu kan chiarian thu thung hlui kan chiarian Isua kan hu em mo chu zaninan kan zir chua poi em mai ni chu wang chuanin
Isua Chanchin anga chiana chang kan hriat lo awangin ngai nom kan ti thei lo fo thin ani chung chu Lal Isuan mosia ziak thuthlung hlui pu khanga mi zong te kha a thleng fam kim ta ani ti hi Zoha hian aron soi tel ta ni chu ta chon mosia chuan Deuteronomy bung sombre chang som panga khan lalpa in Pathianin keim ang hi in unaw te zinga mi zol ni asiam sakang chautia athu chu in ngai tur ani ti te thleng khan alo puang lok ani chu mo voinian zuda te hian Lal Isua Krista khapuma se anring tatlo nakin anma ni thiam lo chantir tu chu Pathian le kha thu ziak vek heni don ani ama thu keim ang hi in unaw te zinga zol nei ka siam sakang chu athu chu in ngai tur ani tia alo shil lok vek athu an ngai poimo lo na khani chu tirko te thil ti bung thum chang som ni pania khan ne tirko te thil ti bung sari chang som thum pasari khanin petera khan ron soi chuak ta ni kha Isua chu tungeni Pathian thuina min shil ani zong kha aron thleng fam kim ta atini chuwang chuanin Lal Isua Krista chu Pathianin Khawvel chandam da tura arwa man mosia mang apuan lok aron thlen fam kim na ani ni ti kha petera ngei po khanin aron puang ta ni a chu kan shiat angin he Pathian le khathu hi kan engun le kan zirchian apoimo na chu chuanin aron tar langa chu ni veteran huai taka tirko te thilti khanin bungthum cha som ni bania mosia ngein lal Pathianin keimami misia mang hian in unaw te zinga zol ne pakhat asiam sakang chu ani chuan thu zong in hnen asoya piang chu in ngai thak sakang tia alo puana kha petera khan tirko te thilti bungthum chang som ni bania han ran puang ta piap mai ni chu I suang ei ani zia kha aron soi chuak ta ni chu zanina po hian zol neiten Isua chung chang an puan te chu athleng fam kim ta ni ti kha Zohana po hianin mai adu reng lawani chu Pathian le khathuin alo puan to zong kha Lal Isua aron nem nget zela chu tiang chuanin kan tan no pangalo piang fapa pekin kan omta attaka Isua hi Khawvel alo pian ma isai bung kwa chang ruka khanin zol neiten alo thleng don ani pek ani to ni ti khan lo puanga chutiang chon isai bung som pakhat chang khata te po puan chu ani a tin isai bung som nga pathuma te kan bo chiat na awanga hliam om tur zong fia takashil kan ni tin Jeremiah chuan ke ero chu biram no nun nem tak tal tura shwai ang mai kani ti in Lal Isua biram no ni na kha alo puang chua kani ti kha Jeremiah bung som pakhat chang som pakwa kan hu a felna chorno lalpana chua tir tu nen po Jeremiah bung som pathum chang som panga Isua chung cha hi puan lok alo ni to ni chu wang chuan lalpa chu kan felna ani ziate chang som proka vek Jeremiah bung som pathum chang som proka puan ani a chutiang chon zol neiten alo chua dan tur arong bol dan tur le achunga thil lo thleng tur an puan zong chu afam kim ta ti hi Zohana hian aron tar lang kher doni ta chuanin Davida po khanin sam som ni pania khanin ka Pathian inga nge mi kal san tia Lal Isua cross aron aw nang le ke mi bol hlo ten om kan ni na sual ni na zong kha Isuan aphur awang khanin kal san anina aron aw chuana eloi lama sabak thani tia cross dera Lal Isua aw kha zol nei Davida ina samsom ni pahnia alo puan lok te kha aron thleng dik ta zelani ole chutiang chuanin zol nei thupuan nem nge na aron thleng zela in samsom rupakwa changsom ni pakhata kan mongin zuda is karodan a phatsan tur te po kha puan lok alo nia ani ka chian kom nge tak karin tak ka chang e pui nge chuan ake artui ka chunga lekta ti te tin samsom ni pakhat chang kwa te Pathianni Lal Isua Krista Khawvel chandam na ta na arwa man le atna tura arwa man zong chu afam kim ta ti shein katuya hale tia aron aw chua ka te po kha chung zong te chu zol nei te na Lal Isua taksa a local ma an lo puan lo kha aron raptika aron thleng fam kim ta ni ti hi Chanchin Tha Zohana hianin he Zohana ziak nge hianin aron ta lang fek tani ole chutiang chon zanina hianin he nangle ke chandam na kalhen kut
nghe ya hian Isua chu athi nge lo ngai ta chu tiang chuanin zanina po hian heng Pathian thu kan zirte kan hriat fia apoi mo ema chu engwangin nge kan te chuan peter thon khat bung thum chang som panga nang ma ni be se chan zo tu chu chang thei turin bo se ro lo ti ni kha chu wang chon kal len kut zia po kan hriat chian apoi mo emani kan ti to kha Deuteronomy bung som proka te khang ang kal len kut man dan zong te Exodus bung som pani chang ria ta te eng tiang lo thleng nge he kal len kut zia zong te kha puan chu ani ni chu wang chuan thi na ina Israel fa te akal hlen chu beram no thisen wang ani nang le ke po hi thi nei min kal hlen na swal na tho chu ali swa Krista a bel alo ni ta a chu tiang chuanin Isua Krista awangin kal hlen kan lo ni na zong te zanina na thlen fam kim na turin lali swa chu alo thita ni ti kha kan hmoni ole te chuanin kan zirlai ina aron tarlan angin Pathian le kha thu mi zong chu alo thleng dik ta ni ti kha a mutu te chuan a hria tir to a thu hria tir chu ti kani tia alo soi le te a soi nang ni point in rin na turin ti in Zoha na ron soya Chanchin Tha zo na zia ka hian Isua to na le achunga thil thleng te mutu te chuan a thil mu chu a hria tir to thu kan puta a mutu hi zirtir ison a mangai kha ni ti kha kan hria ta poimu a chu ala hian John Brown da pon Chanchin Tha ziak tu hian a thulak na narin omzia atilang do ni ti in aron bel nge a ole kan soi tak ang khanin la ya hianin mutu chon hria tir to ti hi mutu ti hi agrik trong chuanin horakos ti ani a chu mitam mutu soina tongkam ani ti kha kan hriat tela hranga chu tiang chuanin helai atang po hianin Chanchin Tha zo hane hianin athulak na narin omzia kha aron tilang du ni te po in helai hianin John Brown da chuanin a soi bokani thai na thung chuanin markazia ka sipai za ho tuin he mi hi Pathian fa pa ani nge mai atiang khanin Isua na ka chuntu sipai khanin khang thil thlenga mu kha adik nge ni ti kha asoi shetu chu zirtir isuan amangai he Zoha hi ni in angaya chu tiang chuanin thisen le tui Isua taksa tanga lo chuak chu kan nun na nar nang le ke a thisena chon thutlun na changtu kan lo ni a tui nung lui ani na aron lang chuak boka chu thisen le tui chu mana mai ni lovin ring tu te tan englai pa chuak ani ti he thil hian en tirani ti te po kha la hianin kan lang hotel taboka Pathian le kha thuin aru pakhat ma ti tli ani lovanga ti kha alo thlen kim theinan chung thil chu alo mani ti po kha kan hota boka kal hlen ku ta beram no ru te kha ti tia lo tur ani ti kan soi to ang khanin Isua chunga polo thlengani ti Zoha na hianin aron tar lang ta kan soi ta kan khanin husop chungchang a soite Isua thi hun hi kal hlen kut beram no an tal hun lai ani chia thote kan soi to chu tiang chon Chanchin Tha poma kal hlen kut poimo na te hianin Isua hi kal hlen kut beram no anga soi thin ani na aron nem het thale ni kan ti to kha in mute lawan omma khonga in min lo in mute sak ula lo ngak lo kang mute chung te chuan sam som thum pali chang som hnia chuanin aru zong Pathianin avong tha pakhat ma ti tliani lo tin mi fel chung chang Lal Isua chung chang kha soi ani ni zoda ho Pathian thoshil fia dana Bible chang pahni te hi an la kop thina chu tiang chuan Isua chu Pathian ta mi fel le dik ani na kal hlen ku ta an tal beram chung chang ani na kan soi tong khanin Exodus bung som pahni chang som li prokle number bung kwa chang som pahni la soi kha tlai hianin kan lo munon to ani kan ti to ang khanin pola nge point korin thon khat bunga chang saria chuanin Lal Isua Krista chu kal hlen kut beram kan ta na tal to ani thu alo soi ni ti hi kan hriat non awan poimo te lul em Pathian le khathu Zakaria bung som pani chang som kan tar lan tong khanin an chuna chu minron enang tia alo soi kha he hi sipai pakhatina feya Isua na ka han chun khanin alo theng dikani ti kan mong cha khanin
helaya hian Pathianin Israel te hena ama Pathian nge chu an chuna choni ti chon ama chu an laron enang ti asoi hi ama chu kani ti tu Isua chunga alo thleng ta ni ti Zohana hi zia ka hian kan lo munon le ta ni a mole tuna kan soitak zong sunga tangkhanin heng chang som thum panga thum ruk thum sari te hianin Pathian le khathu ati hlothinna zong kha kan lo munon ta vek ani ole te chuanin kan soita kan khan chang som thum pariata kan lot toang tin chumi hnuwa chuan Josefa arima thai khuami Yesua zirtir nima sela zuda te a hlau avanga aru ka chuan Isua ruang chu kalpuyetan pilat nena adila tin pilatan aphala chuti chon alo kala arwang chu kalpuita tin nikodema atira zan anena local kha murale alo in polsa buk somnga lai sinin alo kalve a tin Isua ruang chon la zudat in phum dan angin englo rim tuiten chuan puan zai sinin antuama tin cross an khen ben huna chuanin huan pakhat oma huana chon tu ma an la zal ngai lo na thlan thar pakhat oma din zuda te inrin nia nia vain thlan chu an kiang lok ani sia chuta chon Isua chu an zal ta a ole dona kan mong khanin Josefa hi zirtir house tak ani thu kha mathai bung som ni pasari chang som thum pasari kan lo zir to ni kha Sanhedrin member Isua thiam lo an chan tina rim ti ve lo tu ani na te po kha Chanchin Tha lu ka bung som ni pathum chang som nga pakhata kan mu nge a ari mathai khwa ani na te kan mu a Jerusalem mar thlang lam bel som ni vel hla nia ngai ani a tin Lal Isua hnunga zui dan hi zudate ahlau avangin aruka ani nate tlai hian Zohana hianin aron tar lang ani ole kan soi chun zom zelang he chang hianin Isua phum chung chang aron soi tran ani ti kan mu a Josefa ri mathai khwami chu aru ka ring tu ani ti kha kan mu a chan chu zudat e hlo wangin khati hun lai khanin Lal Isua ring tu le zui tu kha chu sunago ka tang ten an hlo chua ka an ma ni zuda culture atang no chua din mun hial an chang the ni ti kha kan mu ni ta chuanin Lal Isua Krista a ring chu apon lang takin apuang chuak ngam lo te po kan ti theng chu ma se Isua ruang khatiang ang athi ta ka khachuanin khang kha amma aruk azui thin kha aruk thei talawa Lal Isua hnung zui tu dik tak ani na kha aron lang chuak te po kan ti theng chu kan ron ata lang zelanga ta chuanin Isua ruang chal turin huai sen takin alo pen chuak ta tlat mai ni chu khatia atia wang khanin ko shana tanga no chuate ti du da te diklo taka tharum thona te achunga athlen alom em ani ma se chung chu apoisa zo to lawani atana in chin thei ve chun chu mi puite zinga Isuan rong abolai mi ten nola apu ta na adingam lo kha kan lo ti mai theya ma se Isua abul kha tran thatok lo angin omma sengin atto pero chu akha thahle mai ni chu atop kha that apoi mo zia te po he Josefa no na tang hianin kan mu thenga tin kan soita kan khanin luka bung som ni pathum chang som nga pakhata khanin Lal Isua man tir chung changa po khanin man tir rem tilawa changam ani na po kha kan hotel tat mai ni chu ole chu kan soi zau zelang ti chuanin kan soi ta kan khanin Lal Isua rin na tilangam lawa te po khanin pu thei ang khani a chutia pu chiat thei tak an nima se tuna kan soi ta kan khanin he an pani hianin nikodemale Josefa hi Sanhedrin member ve angangai anni a ta chuanin Sanhedrin member tam zo khanin azong do tho khanin Lal Isua khati hlum andoni ta khanin nikodema po khanin chana la hle ni ti kha zo na bung sari chang som nga le nga thuma po khan kan hmu ama ka ngeya athu shiat le athil ti shiat main kan danin mi thiam lo chantir ngaim ni te pon lo ti ni chutiang chuanin an committee te po kha abuai vekta an hauron hialani nikodema kha rel thuk nei lo khanin an chin phar ngot ani ti kha
Johana bung sari chang som nga le nga thuma te po kan lo mu a chu tiang chon Zofa po khanin Lal Isua ti hlum tuma san hedrin an thut khanin an ro rel an thil ti po kha rem atilawani ti kha kan mu boka chu kan soita kan khan luka bung som ni thum chang som nga le nga thuma kan mu a ti chuanin chu lawa chuanin Lal Isua zirtir ho te po an big bo vet to na a khan ani tlat mai ni chu disciple te zong zinga khanin Zohana ti lo le me chia te ti lo ka chu Isua bul maya kha cross mun a khan an lawani chu tiang chuan khati hun laya tharau thiang nim lo de thleng box si lo kara phai kha chuan din hun hlom ve tak khani ni mase an huai sen hle ni ti hi hetla hianin kan muta tlat mai ni ta chuanin khatia nga zuda te shan wang lai a po khanin zuda disciple te antom im lai po khanin an ni chu anron pen chuak tat mai ni ti kha kan muta a ti chuan kan soita kan khanin Nikodem le Zofa hi Lal Isua phum tu ta na Pathian ruat lok ani na chin te po kha uma chu Isaya bung som nga pathum chang koin lo se ang khanin athi nu khan mi hosa hnen lama umati kha alo thin dik na tur man ro khani a khami ti dikna tan mi hosa Zofa chu mathai bung som ni pasari chang som nga pasari le Nikodema mi hosa ve an lo pen chuak ta ni chu William Barclay pona Chanchin Tha Johana Shilfiana volume pakhat na phek za somlina aron tar langa Nikodem khanin alo le mura in pol kha aron kenga ni ti kan hmu'a mi ho satan lo chon khatia ang thil man to thil rim tui kha le mai pha kan lawani chu lal phum na tham aya tam aron keng tat mai ni chu Lal Isua tan khan aron in seng so huam hle to ni ti kha kan hmu'a chu tiang chuan Lal Isua kha lal ani na ang in lal song bol na ang kha anron keng ani chu tiang chon Lal Isua ta na an lo pen chua hun kha kan soi tong khanin a hlom wang lai tak alani ni khati hun lai khanin kan soi tak ang khanin disciple te me po kha anron langam lawani a amaro chu Zofa arima thai khwami le he Nikodem te anrin na kha uptrol lovin anron puan chua puita a chu tiang chuanin Lal Isua ruang lakha anwadil ni Lal Isua ruang wadil hi thil na men ani lawani rom dan siama chuanin khatia nga dil mu thei lo hu kha ni tot mai ni chu mase huai sen takin anron pen chua ka bileta kha mithin ram tak mai le ngalani a kha anwadi la kha lo phal lo ta se an ma ni din hun po kha thi thei din hun an ni chu manati hlum ve thei din hun hial kha ni ti in scholar chen khat phe chon an soya chu tiang chuanin markan Zofa chung chang asoi dan phe chu marka bung som panga chang som li pathuma chuanin huai takin pilat hne na lu ta ti mo thi po poisa to lo din mun ang alo ni to ni chu thi ngamin Lal Isua ruang kha an song bol to ti na ni chu chu helaya hianin kan soita kan khanin chulni in tran ma khami tlai dar ruk ma phum fel nge kha ngai ni chu dar thum borvel Lal Isua kha lo thita chu tiang chuanin kha arwang kha anwadila lak thak arwang bual faya han tua ma shiak rim tui nei chung tu te kan ngai to chuanin kan soi tu ang khanin Bible in alo soi ang khanin thlan kha in pe sa vek kha ania ngaya athi nu chuan mi hausa hnen lama omtia isai bung som nga pathum chang koin alo soi ang khanin thlan nei sa mi hausa Zofa Pathian ruat sa kha alo reng mai ni pathai bung som ni pasari chang som nga pasari chunglama tanga ruwa man ani lo chuanin chol ni kha sabat in tran ma ti zo man kha thil hu phur takani amaro chu rim tui te po kha kan soita kan khanin Nikodem po khanin murale alo in polsa buk som nga kha lal ruang buat sein ai tam kha khatiang kha aron kenga chu tiang chuanin Lal Isua chu leya lal ti aya sign abuat sai te po kan ti theng chu tiang chon an thian don khanin mi hmu sitte nui izat burte pathian anga an choi moi lui Jerusalem kha chuanin zui tu alanga khop mai mas a thi noi ro chon zui tu te chau zinga khanin heng mi pani hi an telani chu tiang chuanin
Lal Isua ruang chu an buat saya chu tiang chuanin Pathian lo ruat sa angin an khen be na bul maya thlan thar lo om mi hausa Josephan ama thana ta na uluk taka akera chuanin thole na chu Lal Isua thole na chu an phum ta ni ti hianin the layman New Testament commentary thei chuanin atar langani ole kan soita kan khanin Bible study kan in zona zanina hianin hei hun alit omboka kan chip zawle bokanga te chon kan sei tak ang khanin Lal Isua hi he Zofa le Nicodemus te hianin Isua ruang la tur hianin huai sen takinan lo po pen chuak ta ni ti kan sui ang khanin ko shana changa no chua te ti du da te diglo taka tharum thona te an chunga thleng thei reng ani ma se chu ang zong chu an poisa zo lo reng ani ti kha kan mu te chuan zo hanan Chanchin Tha hemi aron soya hianin Nicodemus zana Isua pan thu kha Zohana bung thuma kan mu Isua khasan hedrin nena fair taka thu ngai thaturin anorani ti te po kha Zohana bung sari changsom nga khata kan lo sei to chu Josefa in ron zomin murali alo in pol sa buk som nga aron kenga chung bol hlo chu hei hi adip nia ngai ania ruang chu na ta an man thin ani ruang khap wan zai sinin an tuam thin ani chu he changa kan mong hianin zol nei puan lok hlotlin na tur kha alo thleng ta chu tiang chuanin mesia chu mi sual te ne na phum an ruwa man mai thei te pon mai thei ma se a thi nuwa chuanin mi ho sa hnen lama om turani isai na lo puan na kha alo huan than thar khanin mi ho sa ta ani kha kan soita kan khanin Pathian Chanchin Tha buwa Josepha chungchang alo soina ka kha kan hmuta chu tiang chuan Isua ruang chu thana chon an zala zuda te chon ni tlak ruala ruai chu an kil dona wain ruang chu da bo wat khan doni mase ruang chu lei chunga ni thum le zan thum aum turani ti hi Pathian lo puan lo kania ke ni thum le zan thum le zuda te na ni thum le zan thum an chiar danin ang lo kan ti to kha tlai re lo te dar ka ni khatlek po kha ni khat le zan khat angin an chiar thina ni kan ti to kha chumi zu zui chuanin zuda te chiar dana chuan ni khata eng hun tlem te mon ni khat to po kha chiar ani ni chu te chuan Lal Isua chu thana ni thum au mani ti hi mathai bung som pani chang som lia ama soi lok ti hlotin na aron thleng don ta ni ole kan soi tak an khan allo hi thingrai sandal ut atanga siam ania Bible study kan in zona heng te hi shito te po kan omang amaro chu member thar te kan omve zel awangin kan shana changplung zo kan soizel te po kha angaya arima thai khwa hi zudai rama khopakhat ania Josefa arima thai khwa hanti dau khera po kha marka bun som panga chang som li pathuma khanin rorel tu za om ti te po ani ni ti kha kan soi to kha tin lukabung som ni thum chang som nga ina soi angin bi tak fel tak te ron ti Pathian ram be save mi ani bokani ti te marka bung som panga chang som li pathuma kan hua tin luka phei chuanin an ro rel an thil ti po kha arem ti lo reng ani tin Josefa chung chang asoi bokani tin mathai bung som ni pasari chang som nga pasari khanin ama hi mi hausa Isua zirtir lo ni to ani ti kha soya zohana hian zuda te hlawa vain aru ka omani thua soi ma se Lal Isua zirtir som pani zingami ni lo ma se Lal Isua zirtir Lal Isua thi nu po Lal Isua ta na ron pen chuak ani ero chu hairwal ani lo ole kan soita kan khanin Nicodemus le Josefa te chuanin chu thil di prim tui thuam nole khatia ang anti rim tui na ta na man to tak mai kha an soita kan khan an ron ken kha tam tham lia kan soi le lal ruang rong song bol na om reng atam kha an ron ken ani in seng sowin
anron in Isua tan hian anron pen chuakani chutiang chuan Nikodema hi a ho Thupui ten tiklo tak Isua chunga anti dona humdu tu ani kan ti to ang khanin Isua ruang chu Josefa Arimathai khwami nen chuan an la a khatiang khan thilrim tuitenen puan zai si ni nan tuama an khen be na bula chuan huan oma chuta chuanin tu mala zal lo na thana zal aloni ta chuta chuanin hemi tlai atanga in tran sabat bo chelavin zuda te dan ti takin Isua chu phum aloni ta a Isua thi dan yan phum chung chang kan zira tang hianin Pathian lek thu anga engkim athenga ni ti hi kan zaninan kan chin chia non kha poimu em ani chu chuanin kan sual tlan tura Isua in pek na hi leilung pian ma tanga rem ruat na fel taklo omto ataka thleng ta ani ti aron ti chiang em bokani chuwang chuanin Lal Isua keru ti tia lo bi ka hanin te tin anna ka an chuna thisen le tui lo luang chuak tenen khanin rom sipaina a chuna chu an le en le nge tur thule tu ma an la zal lo na thana phum ani tak dan te Pathian le khathu ron thendik na ani ziate zanir kan zir la hian in ron tarlan sakle a ai kup taram Israel te kha an kong khar bianga beram no thisen tat apiang te chu thi nei na kal hlen an khanin Isua chu ama ring to piang te chandam tu ni a min chandam tu ra thi thenga Isua tuar na hi sherengin thinlung le ti tak zeta zanina po hianin ngai thatu zong te na chibai kan buk thar apoi mo hleni zanina hian kan soita kan khanin he Lal Isua tan in seng so tu tena shiak rim tui anon kena hi kan soi bel le lokanga buk som nga hi kezi som thum pali bor velani a tong bula chwani litra za te ni a roman litra khati aun som pani ni a chutiang chon litra za hi chu kezi som thum pali vel ani ti in John Brown le chona soya bero hi thing hnai chi khatani a ai kupta win mit hi ruang noina tan te pon mang thinani alo po hi khum pha noi rim tuina tan ten long mang thina lal heroda kha thin achia hlo zanga velin rim tui kha kengin Josefa sa chuan zo the historian chuan soya Nikodema Chanchin hi kan soi to ang khan Chanchin Tha kan mulava cross bula Isua nu le zertir mangai andin thuan soi ang deuh khanin Zohan hianin asoi theinan aron tarlang ni te po in hi scholar chen khat chuan an ngai boka ti chuan kan soi tak ang khanin Zohana thulak na ti hianin Nikodema Chanchin hi Arimathai khomi Josefanen khotlang shwai tu le aruka Isua zui tu anni ve wang te hianin helaya hianin ron tarlang non le ni te po in hi soi ani pokani ole kan soi tak ang khanin zanina kan zirlai atang hianin zirlai chin chia tur poimo tak mai kan lo mu a chutiang chuanin Lal Isua he zanina hianin nang le ke ta na athi na hianin nang le ke a hi azanina hian azir tu te tan po a thumin nu chia chu kan putak ang khanin Israel te an kong khar biang beram thisen ta ta piang kha thi ne na kal hlena Isua chu ma ring tu piang te tan chandam tu ni a min chandam tu ra thi khenga Lal Isua tu na kan shiat non Lal Isua thisen hi kan shiat non fo apoimo ama Isua ngin min shiat ringnan he kha sacrament kha thisen kha shetura min tiang khanin zanina po hianin Lal Isua tuam na le thi na hi nang le ke na chatuan nun na kan ne ani ti sha in zanina hianin Isua thi na wa nang le ke nun na kan lo nei ta athu kan zerte lalpan kan zatan malmin som sak thuro se amen.